Kusan chamunas kawaykuna panaykuna Perú suyo llaqta masiykuna waliqllachu kusillachu imaynalla tarikunkichis qankunapas kachunku hatun karay napaykuy hinallata kay voz católica fraile dominicos nisqa qatikukunapaqpas kunan p'unchay noqa wayqikichis turakichis Fray Manuel Quispe waqmanta rimapayamushakichis ratu yasaqllusina kay agosto killapas tukurukushan ñataq kunaqa tarikushanchis kay iskay chunka kinsayoq p'unchaypiña ichaqa taytanchikmanta Diosninchikmanta rimaykunaqa manataq hayk'apis tukukuntaqchu chaymi kunan p'unchay kay Santa qillqapi kay Mateo nisqa qillqanpi waqmanta qawarinchis imayna Jesus llapallan apostolninkuna tapusqanta chaypis Jesus apostolninkunata tapurin pin noqa kani nispa imanimi noqamanta runa nispa chaysi waqmanta kutichinku paykunaqa wakinmi ninku Elías wakintaqmi ninku Juan el Bautista wakintaq profetacha nispa chaysi waqmanta apostolninkunata tapurin ashwan Jesus qankunapaqri pin noqa kani nispa chanata wayqikuna panaykuna kunan p'unchay noqanchiktapas hapankanchista tapuriwanchis pin kani noqa qanpaq nispa kay pasachapi p'unchaykunapi kay coronavirus unquykunapi wakinpaqa Jesus manapischa pipischu manapischa rimapayawanchischu ch'inpischa kashan ichaqa llapallan inikunapaqa yanapariwanchis llapallan inikunataqa Diosninchis puririchiwanchis ima huchapiña kasachinchispes ima llakipiña tarikuchinchispes paymi kusirichiwanchis paywan kushka purispaqa unquytapas llarillasunmi wayqaykuna panaykuna chaymi noqanchispes Pedrohina kunan p'unchay ninanchis sapankanchis qami kanki Cristo, qami kanki Mesías, qami kanki kawsapuq Diospas churin nispa chayqa wayqikuna panaykuna qankunapaq kachun hatun karay napaykuy hinallataq Diosninchikpaq saminchani tukuy imimanta ruraynikichismi noqawanqa hukutin kamaña